uyu munsi wabonye gute? uyu munsi Mm. uyu munsi mu minembwe habyutse neza, Imana yatwohereje nk'akavura twari tugategerezanye nk'iminsi, kuko twarahinze imyaka, ibigori byama biragwingira, ariko Imana ibaye nk'itwohereza akavura gakeya. Hanyuma kuri uyu munsi wo gushima Imana hano ku kigo cy'Irundu byari bimeze gute? Uyu munsi twaje gushima Imana hano kuri Institut Irundu, byari bimeze neza cyane kuko yari amashimwe aremereye, nta muntu utasetse, twasetse turanezerwa mu buryo nta muntu utanezerewe, kuko twaje gushima intsinzi y'Imana yagaragaje hano mu karere k'Irundu, hano kuri Institut Irundu. Ngo bari baravuze ngo abanyeshuri ndetse n'abarimu n'abadiregiteri, abapurefe, abaporofeseri ngo bose drone zabarasira hano Irundu. Ni ukuvuga ngo nanjye ndi umwe mu barimu ba hano, njyewe nkorera kuri EP Irundu hariya ku masomo abanza. Ni ukuvuga ngo bari baravuze ngo uhereye kuri Institut Irundu segonderi, abana afunzi, abarimu bose bari mu mubare w'abazoraswa na drone. Ni ukuvuga ngo twazaga kwiga abana bafite imbogamizi y'icyo kibazo, kuko tuzorasigwa hano muri iki kigo, kuko twari twegeranye na Aduyi, kuko yari hafi yacu. Drone zikaza tukaba tuvuga ngo birabaye, bya bintu batubwiye birabaye, none tugiye kuraswa. Abarimu bararashwe, abana afunzi bararashwe, ariko tukiga dufite izo mbogamizi, ariko Imana iraturinda, Imana y'umurenge. Ni ukuvuga ngo murebe, dore urebe nk'aya madorari, aya ni amashuri, iyi ni Institut Irundu. Ni ukuvuga ngo leta ya Gisegeti iyo yari yarateguye jenoside, urebe nk'aya amashuri nta musoda wari uhari, hariho abana afunzi bari kwiga, ariko iravuga ngo reka irasiremo abantu, ariko Imana iratwimana. Metere, muri izi ntambara zose, amadrone, amaitetu, ibiki, guhunga abantu birukaga buri munsi, n'uwe munsi waguteye ubwoba? Umunsi wanteye ubwoba ni umunsi bavuze ngo waduhiraye aha iruhande baza bita mu Kirundu. Uwo munsi wanteye ubwoba, ndibuka neza, twari hano iwacu ku misiyoni aho imbere y'aya mashuri, aduhiraye aha ngaha mu Kirundu, turi mu mazu. Noneho ndatekereza ndavuga ati ese ndaheka umwana nyikorere ibintu, aduhiraha aho n'izi drone, ese none uku biragenda gute? Nyama ndongora, nyama nshorera abana n'umuzigo umwe, ibindi byose nsiga ntaye. Ndajabuka. Uwo muzigo watwaye wari iki? Uwo muzigo kari agafu n'utuboga, kuko nyaza mbona sintwara amatara, sintwara ikirengeti, sintwara ibintu ibyo ari byo byose byo mu nzu, simbishoboye, kuko nari mfite umwana n'uwundi shoreye, aba ari uko bingendekera, ngira ubwoba burenze. Uwo munsi sinzawibagirwa, ngo dushike mu ijoro, amazi badukubita mu eteto, ukaza wumva iriya ngo gigi hano, ukava ngo ese mwari muzizi za eteto. Noneho kubera ko twari tugize iminsi mu ntambara, twararushe turayimenya. Mwamenye aya maetetu? Maetetu turayamenya. Na ya mazina yandi wibuka y'imbunda? Twari tumaze kumenya tweruvo yo, ndagira ngo none nitwibanire. Mashini gani, ni ukuvuga ngo hari imbunda zikomeye aha hantu muri aka karanga hari ibintu, ariko Imana iratwimana, Imana y'umurenge idukorera imirimo n'ibitangaza mu minembwe, umuntu wese wavuga ibitangaza agatangara. Murakoze cyane. Hanyuma reka tukore kuje kuri korari, hanyuma ndagira ngo ijambo rya nyuma niki wavuga kuri Twigwaneho yabashe kwitanga muri ibi bihe byose, ikabasha gukora kino kintu, ikabakuraho barya abanzi bari babaguse? Ndashimira Twigwaneho cyane ku bwitange yagaragaje. Icya mbere, Twigwaneho ni abana beza, ni abana beza b'abagwanashyaka bo kwitangira ubwoko. Twahereye mayi ikaziza ikarasa, bigera baravuga ngo intambara yahindutse, bazanye drone, ibihugu biraduhagurukira. Twigwaneho ntigeze icika intege, yamivuga ngo tuzogwana kugeza ku mutonyi wa nyuma. Twigwaneho irabikora, ni abana beza. Twigwaneho turashimiye cyane, ntitwobasha kuvuga ibintu yakoze, ariko kandi turabashimira rwose ku bwitange bagaragaje mu minembwe. Ku bwawe ubafata gute? Ku bwanje
sinomenya uko mbafata ko muri nje numva ari abantu ni abayobozi muri make ni ukuvuga ngo ni abasirikare ni abasirikare b'abayobozi ni ab'agaciro ni muri wowe. ab'agaciro muri nje no ku gihugu population yose irabubaha Murakoze ubwitange cyane, bagaragaje. turabashimiye. Murakoze cyane. Pasiteri, ndagira ngo mutubwire igiterane mwari murimo uyu munsi hano ku ishuri. Twari mu giterane cyo gushima Imana ku mirimo itangaje yakoze hano ku kigo cy'Irundu cy'amashuri y'abana, kuba Imana yararinze abana bakarangiza umwaka doroni itabamaze, n'abarimu bakarangiza ntacyo doroni batwaye, kandi yarakomeje kuza ikaba yararashe amasomo yose, amasomo akaba ameze nabi ariko ntiyagira umuntu uhagwa. Nicyo cyatumye tuza gushima Imana ku bikomeye yakoze Irundu. Ese ko muvuze ko drone yaba yari ifite kwica abantu hano, hari mesaje mwari mufite cyangwa ni kimwe n'uko abaturage bahungaga muri ino mihana yose? Twahungaga nk'uko abaturage bahunga bose. Nta mesaje twari dufite ivuga kuko iza, ariko twahunze nyine nk'uko abandi bahunga kubera gutinya doroni yazaga buri kanya, yarasaga nijoro, yarasa ku manywa, ibyo bintu bituma duhunga. Drone yigeze kurasa hano ku ishuri ndetse yagiye irasa amashuri ko turayabona ahangaha, yagiye iraswa. Hanyuma ibi bikorwa mwebwe nk'abaturage mwabifataga gute? Ibi bikorwa twabifataga tuvuga kuko ari ubutegetsi bubi, ubutegetsi bw'ivanguramoko. Nta kintu twabucumuriye, ariko bagira umutima wo kuvuga ngo ubwoko bwacu babwice. Hari abantu bafashwe bazira ubwoko, barajanwa n'ubu baraboshe Kinshasa bazize ngo nuko ari ubwoko bwacu. Kubera ibyo tubona biradutangaza kubona aho abategetsi bagira ivanguramoko bakagira ubwoko bumwe ngo nibwishwe buzira impamvu. Nicyo cyadutangazaga, tukibaza ngo ese ibi ni gute? N'ahandi mu bindi bihugu abategetsi bavangura amoko bakagira abantu bamwe ngo babice abandi babeho. Aho bwa butegetsi bwaviriye hano bwashakaga kubica ngo bamare, ubu ngubu mumerewe gute? Mumeze gute? Ubu ngubu tumerewe neza cyane, turaryama tugasinzira, tukabyuka tukagenda neza mu gihugu hose, ntaho tutagera. Turagenda amanywa tukagenda ijoro, nta kibazo na kimwe. Tumerewe neza, abantu bose, abagabo n'abagore n'abana bato, umwana wese aragenda uko ashaka, akagenda hoba nijoro, nta kintu kimusitaza. Ubutumwa bwa nyuma waheza ubutegetsi dufite kuri none bwaba ari ubuhe, guhera muri Alliance Fleuve Congo ariyo AFC kugeza muri MRDP? Uyu munsi mwabaheza ubuhe butumwa? Ubutumwa twubaheza ni ukuvuga ngo Imana ibaha umugisha, bakomeze gutegeka, kuko ubutegetsi bwabo turabona burengera ikiremwa muntu cyose. Hano mu Minembwe hari amoko yose, nta bwoko na bumwe bavangura. Turasaba rero ngo ubwo butegetsi bukomeze gukora kuko budufitiye akamaro. Ubutegetsi butavangura ubwoko twabwishimira bitangaje. Murakoze cyane, ndagira ngo warangiza wibutsa abantu amazina yawe ndetse n'umurimo mukora. Icyo rero dusaba kuri ubwo butegetsi nyine kubagira neza, turasaba kuko butanga imfashanyo yo kudufasha, kuko amasomo yararashwe, abana bagiye gufungura ishuri, amasomo yarasambutse agashira. Boshaka imfashanyo bakadufasha kandi yihuta, kugira ngo basakarire abana bazaze bareke kunyagirwa. Kurangiza kwanje, amazina yanjye nitwa Oseya Ruberanganizi, ndi revera w'itorero rya Serpa hano Irundu.
uko niko bimeze. murakoze cyane. Umwe mu babyeyi nawe witabiriye uyu munsi muri kino gitaramo cyabereye hano ku ishuri, muratubwira mwaturutse mu uwuhe muhana ndetse mwaje muhurujwe n'iki? Icyatuzanye nyine twaje duhurujwe no gushima Imana, Imana yakoze. Twavuye mu muhana w'Irundu tuje nyine gushima, baravuze ngo tuzoze hano gushima Imana ku mirimo Imana yakoze, aba aricyo kiduhuruza, aba aricyo kituzana twese n'abana, tuza gushima ibyo Imana yakoze. Ibyo Imana yakoze ni ibihe watubwira ndetse n'abandi bari hirya no hino? Imana yarinze abana bacu dorone, irinda abarimu dorone, abantu bose bari ko bakorera hano ku mashuri, Imana irabarinda, nicyo cyaduhurije kugira ngo tuze gushima iyo Mana yakoze. Hanyuma abana babonye amadiplome? Turashima Imana nyine, nicyo cyatwirije hano, tukaba tugejeje aya masaha ku Imana yacu yo mu ijuru yabarinze dorone, kandi ikongera ikabaheza amadiplome bose bakayafata. Mwaranezerewe ko bafashe amadiplome? Twarishimye cyane kubona ikizamini nyine cyaraciye ahantu hagoye, n'ubutegetsi bukagitanga, abana bacu bagafata amadiplome. Twarishimye, twaranezerewe, twatanze impundu. Hanyuma mwaratashe, mwari mwarahungiye he? Twari twarahungiye ku Runundu, ngo tumare kuja ku Runundu, ibindi bihe turahunga tuja kure, bamwe baja mu bihuru, ariko twaratashe, twarishimye, ubu nyine turi mu mazu yacu n'abana bacu, ko turaryama tugasinzira, abantu bose baratahutse, ibintu byose byaratahutse, abantu bose bameze neza kandi ko barishimye. Ubutegetsi rero bwatumye mutaha uyu munsi, bwirukanye buriya butegetsi bwashakaga kubamara, mwabuvugaho iki? Ubutegetsi bwirukanye bariya banzi bacu, ni ukuri turabushimiye. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha, kandi turabashimiye cyane ko Imana yabahaye imbaraga, Imana ikabatiza iki gihe cyiza kugira ngo bakigereho, kugira ngo birukane bariya banzi bacu bari bashatse kutumaraho no kumaraho ibintu byacu, ariko Imana iratwimana, ikora ibikomeye, none ko turishimye. Murakoze cyane, turabashimiye. Turashaka. Amen. Ariko ako kantu niko nagira ngo bizaturinda amajana Yesu umuntu abahaye azavuye. Hariho akantu Yesu yavuze, aravuga ngo niwe tangiriro, ngo arangize ya masimba yamaja no kwiherezo, amaze ngo arangiza gusiga hagati. Amen. Niyo mpamvu kujya umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa n'ibyara, ariko bino biri hagati, amaze akareka abantu bakazazamuka imisozi bakamanuka n'ibindi bagatandukana. Iyo ayirinda gusa ngo ko ari iri imbere, akaba ari inyuma, itangiriro, iherezo. Amen. Ibyo wasezeranye natwe muri iyi nzira, ibyishimo nibwo twarabibonye. Ibyo wasezeranye natwe muri iyi nzira,
uyu munsi wawubonye gute? uyu munsi Mm. uyu munsi mu minembwe habyutse neza, Imana yatwohereje nk'akavura twari tugategerezanye nk'iminsi, kuko twarahinze imyaka ibigori byama biragwingira ariko Imana ibaye nk'itwohereza akavura gakeya. Hanyuma kuri uyu munsi wo gushima Imana hano ku kigo cy'Irundu byari bimeze gute? Uyu munsi twaje gushima Imana hano kuri Institut Irundu, byari bimeze neza cyane kuko yari amacimwe aremereye, nta muntu utasetse, twasetse turanezerwa mu buryo nta muntu utanezerewe, kuko twaje gushima intsinzi y'Imana yagaragaje hano mu karere k'Irundu, hano kuri Institut Irundu. Ngo bari baravuze ngo abanyeshuri ndetse n'abarimu n'abadiregiteri, abapurefe, abaporofeseri ngo bose drone zabarasira n'Irundu. Ni ukuvuga ngo nanjye ndi umwe mu barimu ba hano, njyewe nkorera kuri EP Irundu hariya ku masomo abanza. Ni ukuvuga ngo bari baravuze ngo uhereye kuri Institut Irundu segonderi, abana afunzi abarimu bose bari mu mubare w'abazoraswa na drone. Ni ukuvuga ngo twazaga kwiga abana bafite imbogamizi y'icyo kibazo, kuko tuzorasigwa hano muri iki kigo, kuko twari twegeranye na Aduyi, kuko yari hafi yacu. Drone zikaza tukaba tuvuga ngo birabaye, bya bintu batubwiye birabaye, none tugiye kuraswa. Abarimu bararashwe, abana afunzi bararashwe, ariko tukiga dufite izo mbogamizi, ariko Imana iraturinda, Imana y'umurenge. Ni ukuvuga ngo murebe, dore urebe nk'aya maduka, aya ni amashuri, iyi ni Institut Irundu. Ni ukuvuga ngo leta ya Gisegeti iyo yari yarateguye jenoside, urebe nk'aya amashuri nta musoda wari uhari, hariho abana afunzi bari kwiga, ariko iravuga ngo reka irasiremo abantu, ariko Imana iratwimana. Metere, muri izi ntambara zose, amadrone, amaitetu, ibiki, guhunga abantu birukaga buri munsi, ni uwuhe munsi waguteye ubwoba? Umunsi wanteye ubwoba ni umunsi bavuze ngo waduhiraye aha iruhande baza bita mu Kirundu. Uwo munsi wanteye ubwoba, ndibuka neza, twari hano iwacu ku misiyoni aho imbere y'aya mashuri, aduhiraye aha ngaha mu Kirundu, turi mu mazu. Noneho ndatekereza ndavuga ati ese ndaheka umwana nyikorere ibintu aduhiraha aho n'izi drone, ese none uku biragenda gute? Nyama ndongora, nyama nshorera abana n'umuzigo umwe, ibindi byose nsiga ntaye. Ndajabuka. Uwo muzigo watwaye wari iki? Uwo muzigo kari agafu n'utuboga, kuko nyaza mbona sintwara amatara, sintwara ikirengeti, sintwara ibintu ibyo ari byo byose byo mu nzu, simbishoboye, kuko nari mfite umwana n'uwundi nshoreye, aba ari uko bingendekera, ngira ubwoba burenze. Uwo munsi sinzawibagirwa, ngo dushike mu ijoro amazi badukubita mweteto, ukaza wumva iriya ngo gigi hano, ukava ngo ese mwari muzizi za etetu. Noneho kubera ko twari tugize iminsi mu ntambara, twararushe turayimenya. Mwamenye aya maetetu? Maetetu turaruha turayamenya. Na yayo mazina yandi wibuka y'imbunda? Twari tumaze kumenya twerufu yo, ndagira ngo none nitwibanire. Mashini gani, ni ukuvuga ngo hari imbunda zikomeye aha hantu muri aka karanga, hari ibintu, ariko Imana iratwimana, Imana y'umurenge idukorera imirimo n'ibitangaza mu minembwe, umuntu wese wavuga ibitangaza agatangara. Murakoze cyane. Hanyuma reka tukore kuje kuri korari, hanyuma ndagira ngo ijambo rya nyuma niki wavuga kuri Twigwaneho yabashe kwitanga muri ibi bihe byose, ikabasha gukora kino kintu, ikabakuraho barya abanzi bari babaguse? Ndashimira Twigwaneho cyane ku bwitange yagaragaje. Icya mbere, Twigwaneho ni abana beza, ni abana beza b'abagwanashyaka bo kwitangira ubwoko. Twahereye mayi ikaziza ikarasa bigera baravuga ngo intambara yahindutse, bazanye drone, ibihugu biraduhagurukira. Twigwaneho ntigeze icika intege, yamivuga ngo tuzogwana kugeza ku mutonyi wa nyuma. Twigwaneho irabikora, ni abana beza. Twigwaneho turashimiye cyane, ntitwobasha kuvuga ibintu yakoze, ariko kandi turabashimira rwose ku bwitange bagaragaje mu minembwe. Ku bwawe ubafata gute? Ku bwanje
sinomenya uko mbafata ko muri nje numva ari abantu ni abayobozi muri make ni ukuvuga ngo ni abasirikare b'abayobozi ni ab'agaciro ni muri wowe. ab'agaciro muri nje no ku gihugu population yose irabubaha Murakoze ubwitange cyane bagaragaje turabashimiye. murakoze cyane